имиджҳои нав муборак бошад. нӯисаи ман аз шумо дида баландтар буда. хонаводаи шумо ҳаракат карданд ки шуморо аз ҳамон макон озод кунанд? худам меғалтам, худам мехизантам. чӣ сабаб шуд ки муносибати шумо ва Фарахманд сард гардид? аддел мебарем. ман гуфтам ба кадом асос, ба кадом сабаб. хуб шумо гуфта метавонед ки ба кулли айбу гуноҳи шумо нест. одам мековетаре ки рӯзе назар кунӣ ту бар санги мазори ман. пӯшида нест ки ҳатто маблағ ҳам пешниҳод мекунанд. ҳар ки ошибкаи худаша ба гуфти рӯсо мефаҳмад. чун ҳамешагӣ салом мегӯем ба онҳое ки чашмашон аз он тарафи экран ба ин тарафи экран, яъне чашмашон сӯи мо аст. бинандаи азиз, имрӯз рӯзи сеюмини кори мо дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне рӯзи сеюми сафари мо аст. хуб, ин лаҳза барои оростани суҳбат мо даъват кардем нафареро ки бе кӯмаки телевизион, бе кӯмаки радио машҳур шудааст. ин нафар бештар мухлисон доранд дар торнамо, яъне дар сомонаҳои иҷтимоӣ ё шабакаҳои иҷтимоӣ. Исмоилҷон Исмоилов. Ассалому алайкум. салом алайкум. хуш омадед. саломат бошин акаҷон. имиҷҳои нав муборак бошад. раҳмат. бисёр зебида аст. ҳазор раҳмат ака. ин маслиҳати кӣ буд? маслиҳати сартарошамонда. ҳамон нафар маслиҳат додана? ҷайҳунҷон ном дорад. хеле ҳам худаш ҳам стилист аст. хай ба мо ба гуфти рӯсо предлагат кард. пешниҳод карда. саломат бошед. як саломи гарму ҷӯшони шумо ба бинандагоне ки моро ҳамраҳӣ карда истоданд. аввалан салом ба тамоми тоҷикистонёни азизам, ба тамоми халқи Тоҷикистон, ба тамоми мухлисони азизам. дар ин моҳи шарифи рамазон ҳамаи шумоёнро табрик гуфтаниям, тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. саломат бошед. Исмоилҷон, ман умедворам ҳастам ки ҳозир ману шумо метавонем як суҳбати гармро ороем. чанд муддат шуд ки шумо бо ҳамкасбони ман суҳбат наороста будед? яъне бо журналистон ге? 2 моҳ ё 3 моҳ шуд ки суҳбат накардам. 3 моҳ пеш бо акаи Наврӯз дар радиои имрӯзи душанбе кор мекунанд. 174 FM буд. Наврӯз Шоҳ ном доранд. бо он кас як 2-3 соат суҳбат карда будем дар радио. 2-3 соат? 2-3 соат. шумо ягон филм сабт кардед, намедонам. бисёр занги телефонӣ шуд, смсо, паёмакҳо шуд. бале. хуб, модоме ки 3 моҳ шуда бошад, ман умедворам ҳастам ки давоми ин 3 моҳ гуфтаниҳо хеле зиёд ҳастанд алона. албатта тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ шуморо пайгирӣ мекунам. вақтҳои охир шумо бисёр ҳастед дар пойтахт. одатан бисёр ба хуҷанд мерафтед ва зиёд он ҷо меистодед. сабаб дар чи аст ки вақтҳои охир умру зиндагии шумо бештар дар пойтахт сипарӣ шуда истодааст? кору фаъолияти ман дар ҳамин душанбе мебошад ака. бисёр студияҳо ва оҳангсозо, бисёр музикантҳо дар ҳамин ҷо қарор дорад. азбас ки ҳамин дар ҳамин ҷо бисёртарам. яъне барои шумо пойтахт қулай аст? бале. чанд сол аст ки шумо ин ҷо омадед? 4-5 сол мешавад. 4-5 соли охира? барои аз чи дар ҳайрат мегузарад? барои чи шумо майли баромад кардан дар радиоҳо, дар телевизионҳоро иққадар надоред? мисли дигар сарояндаҳо ки бештар ҳаракат мекунанд ки дар оинаҳои нилгун бошанд ва пӯшида нест ки ҳатто маблағ ҳам пешниҳод мекунанд. рости гап ҳар бор барои худам мегӯям ки хай имрӯз нашуд, хай баъд 1 моҳ ба гуфти рӯсо аддуши ҳаракат мекунам. ба телевидение медиҳам, ба радио медиҳам, ба интернетҳо, ба ҳама блогеру ба тамоми ҳофизо паҳн мекунам ки ба сайтҳои иҷтимоишон бимонанду ба телевидениyaҳо бимонанд. 1 моҳ мегузарад, мегӯям не, баъд 1 моҳи дигар бо ҳаракат мекунам. мегӯям хеле ҳафта истодааст. ин 1 моҳу 1 ҳафтаву дигар 5 сол 6 сол сипарӣ шуд. аввалин клиптаронаи шумо дар хуҷанд ба навор гирифта шудааст, ҳамин тавр? аввалинашо бале. номи суруд Биёҷон буд. Биёҷон. соли 2014
14. мисли ман хароба как буде да Бале. боду ҳавои душанбе ба шумо хеле гӯем таъсир кардааст имрӯз бо ягон марказҳои продюсерӣ ҳамкорӣ доред бо ягон нафар шартнома Не. пешниҳод мекунанд пешниҳод мекунам леки ман аз аввал ҳамин чизро намехостам то ҳозира ҳамин чиз нест яъне таби шумо намебардорад худам меғалтам худам мехизантам бисёр ғалти дед ха бисёр меғалтим то ҳол меғалтем бурост мешимам сабр мекунед сабр ягон нафар партуфта рафтан ки не медонед чиро дар назар фаҳмидам ҳастанд дар ҳама мобайни дӯсту рафиқо дар ҳама одам шояд бошад ки мисол вақте ба як роҳ ба нимарои зиндагӣ меравам меғалтад як бародари дигааш мебинаду бо меравам дальше хулоса буданд нафароне ки шумо бовар доштеду вале онҳо партуфта рафтанд шояд ин лаҳза тамошо карда истода бошанд шояд ки медонад ягон чӣ мегӯед барошон ки ман муҳтоҷи он нафарон нестам муҳтоҷ аз онҳо надорам муҳтоҷ нестам ман исмоилҷон ин резиши мӯи шумо гӯи меросӣ аст ё ин ки ғаму ташвишҳои зиндагӣ сабаб шуд рости гап дар соли 2014 ба хизмат рафтам аз баски хизмат ё ки аз баски обу ҳаво хел буш кадом манотиқ буд дар кадом манотиқ шумо хизмат кардед дар тарафи хуҷанд хизмат кардам буд дар тарафи душанбе бисёртар дар тарафи хуҷанд хизмат кардам аз ҳисоби ки урам дорад муштари ман рехт шояд аз ҳамин бошад кепка бисёр медӯхтем сарпӯш аз баски ҳамин ба фикри ман яъне то хизмат ин гуна набуд мӯи сари шумо мӯи сари ман аз шумоам дида баландтар буда кард албатта ман таванно мекунам ки агарчи мӯи саратон резат ҳам солимӣ аз даст наравад ҳазор раҳмат акаҷон биёед ин тавр кунем ҳам суҳбат бошад ҳам мо аз овози фореми шумо кам кам баҳраманд шавем кадом тарона фарқ надорад шумо сухан кунед сухани шумо гав анора дона мекард лаби ҷӯшиштан ояд ёдам омад сухан санҷидан ояд ёдам омад сухан гуфти сухан аз ман шунидӣ сухан гуфти сухан аз ман шунидӣ ба лаб хандидан ояд ёдам омад ба лаб хандидан ояд ёдам омад анора дона мекард рану нигона мекард анора дона мекард рану нигона мекард нигоҳ мекард чӣ мекард дилам адом мекард нигоҳ мекард чӣ мекард дилам адом мекард биё биншин ки ман ором гирам забони наз карда кон гирам بیا بنشین که من آرام گیرم زبانی ناز کرده کام گیرم آهو برای منم شکاره آهو برای منم شکاره آهو برا رو در دام گیرم آهو برا رو در دام گیرم انار دانم میکرد رنو نیگونه میکرد انار دانم میکرد رنو نیگونه میکرد نگاه میکرد چی میکرد دلم ادو میکرد نگاه میکرد چی میکرد دلم ادو میکرد ҳазор раҳмат. Зинда бошед. Овозатон хаста набошад. Ҳазор раҳмат. Ман таманно мекунам ки бигзор яке аз санъаткорони дӯстдоштаи мардум бошед. Зинда бошед. пеш аз пешниҳоди тарона мо дар бораи хизмат ба ватан ҳарф задем ки шумо хизмат кардед. Агар маъфӣ набошад мегуфтед ки шумо бо хоҳиши худатон рафтаед ё ин ки аз кӯчаву хиёбонҳо шуморо даъват карданд. Расти гап инҷо не росташро мегӯем. Мисол ба гуфти рӯзҳо дабра маҷбурӣ рафтагим. Дабра маҷбурӣ. Аз куҷо шуморо даъват карданд? Дар Хуҷанд будам, дар шаҳри Чикалов.
راستی گپ بگو ساعتی ساعتی 7 بود با یک برادر نزدیکم عظیم جان نام داشت شاورما میپخت در شهر بوستان چکالوسک رفتم ناو گفتم عظیم جان همون سحر خستم راستی گپ چی نداشتم настроение نداشتم табатон болида набуд بله تگ دل سیاه بود خودش уже معلوم بود احساس کرده بله بعد اومدم با شاورما خونه برادر گفتم که خیلی بیار چیتا شاورما رو تیار کن شاورما رو گرفتم نه کافی کرد قهوه کرد که قهوه رو میخورم گفتم که ولی یک گاز نوگزیده شاورما رو میبینم 6 نفر در خفویم اول گفتم ما شما رو با چی میبریم با عدل میبریم من گفتم با کدوم اساس با کدوم سبب خیلی همونجا میریم بعد گم میزنیم گرفتم زوری پزور خیلی با دردی باشی شده بعد میبینم از پیش عدل گذاشتیم رفتیم گفتم این راهی بالا کدوم طرف بود یکی میبینم با فکرم داد گفتم اینجا دیگه گپ است баъд дарк кардед بعد درک کردم که ما با این کمات رفته است хуб хонаводаи шумо ҳаракат карданд ки шуморо аз ҳамон макон озод кунанд بله خیلی همه فرزند خودش رو میخواد که از همه پسی بلندی ها مثال نجات دهد لیکن من خودم در اومدم با درنی و این کم و گفت رسال دبروال نشدم در اومدم عریضه نیستم من با چی خودم میرم برادر عزیز اگر من خدمت نکنم یا شما خدمت نکنید یا یگان کس دیگر ба ватан кӣ хизмат мекунад بله خدمت نقص گذاشت хулоса ба дигарон ҳам тавсия медиҳед ба фикрам خدمت همین به هر یک مرد قرض است به هر یک مردی تاجیک قرض است ما سه پسریم یک دختر се писару як духтар шумо کلونی گلامر مافیا додарчаҳои хурдиятон чанд сола ҳастанд صنف نو якташон синфи нӯ حسن حسین ҳасан حسن حسین دادرم حسن ҳардушона дар пойтахт ҳастанд نه بازی حسنش این حال با همراه مدرم با پایتخت اومدم حسینش در خوجم дар хуҷанд да дар ҳамон ҷо таҳсил мекунанд بله ташаккур инҷо шумо бо чӣ коро машғул ҳастед дар ягон гӯем ресторанҳо дар ягон тарафхонаҳо суруд мехонед در رستوران نمیخونم راستی مخفی از کارهای من بگذار پشتی پرده پسی پرده باشه хулоса дар идораи маҳфӣ кор мекунед маоши идораи маҳфӣ чӣ гуна аст معاش نمیگیرم шумо шояд маош диҳед شاید همیتر روجا گفته نمیتونم фаҳмо бошад мо маҷбур намекунем албатта ҳаққу ҳуқуқи маҷбур кардан ҳам надорем вазифаи мо фақат пешниҳоди савол аст хуб исмоилҷон аз фараҳманд ҳам мабодо ягон хабар доред راستی گپ همی آدم میکویدن که кай чанд вақт шуд ки шумо гӯем дида будед дар куҷо дидед кай ҳамсӯҳбат шуда будед бори охир فرامند ما خیلی پیش دیده بودم чанд вақт шуд در خوجم 3 ماه شد 4 ماه شد هم 4 ماه شد با فکرم با زنگ تلفنی گپ میزدیم як муддат муносибати шумо сард гардид барои чи аз чӣ сабаб бошад исмоилҷон як шумо нафароне ҳастед ки дар як вақт машҳурӣ ба даст овардед дар торнамо дар сомонаҳои иҷтимоӣ шумо ва фараҳманд якбора гӯем машҳуриро ба даст овардед як нафароне ки ҳамсол мо ҳамсол ҳастем ҳамин тавр ман шумо фараҳманд ҳама ҳамсол ҳастем ва мо дар як вақт фаъолиятро шурӯъ кардем ман овозхон нестам ва даъвои овозхониам накардам шумо овозхон ҳастед фараҳманд овозхон ва дӯст ҳамамо сабаб дар чӣ боис гардид ҳамон вақт чӣ сабаб шуд ки муносибати шумо ва фараҳманд сард гардид ما این مسئله های با فرامند سال 2017 اشتباه نکنم یا سال 2017 در چند برنامه ها سخن کرده بودم اکنون حوزی نمیخوام که من با همون پیشترم گپ چپای با کشویم یگون چکنیم
шарт нест. ҳар ки аз шибкаи худаша ба гуфти рӯзҳо мефаҳмад. خب شما گفته میتونید که با کلی عیب و گناهی شما نیست. бале нест. Нест айби ман. Барои чӣ айби ман бошад? барои чӣ айби ман бошад? نه من فقط فکر شما رو دانستم میخواهم خلاص. اگه айби ман мебуд ки ман давно با ситораҳо хеле чӣ мегӯям? با ستاره صنعت رو شما در نظر دارید؟ не бо он ситораи боло خب ҳамсоҳбат шуда мегаштам. маънои гапа фаҳмидӣ не? فهمیدم. اگر عیب شما میبود عذر میپرسیدید؟ бале. چون عادت دارید اگر عیب و گناهتون باشد бале. اقرار میشوید و عذرخواهی میکنید؟ گناه ҳам бошад ҳатман узр мепурсам, бахшиш мепурсам. ما طبی بینندگان عزیز و خود اسماعیل جان رو پایان نمیفرانیم، برعکس ما خواهش میکنیم که باز یک ترانه دیگر شود. 700 تیغ افغان. زهرم بده از کاسه زرین، مرا بکشم بعد بگویم آفرین. جانم به لب رسید و پایهایم رسید به گور، در زندگی تو مرده دل از آبیش مجبور. قضا بکن رفته رو بر جای، کجای تو روی به آنجا نمانم پای. زدی تو در دلم 700 تیغ افغان، قلبای دادگیت کجا شد یاری بدگمان. صدای قلب تو، گپای دروغی تو، آن دل سنگی تو، گریه دروغی تو. میمیرم با درد و علم، تو از من دوری و قصدم را من از که گیرم. دستانم رو ایسته میکنم بیا قوتم ده، تا که من منالم گیر دستم را سنته. دیگر نمیخوانم من در وصف تو، جادوگری حیات نیست یگان چی در وجود. افتادم از درد و رنج تو، زینها ندارم از عذابی عشقی پاکی تو. بینگر به من که چوب شدم از این نالیدن، بر کس که من سرود سرایم در وصف تو. калонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии асл либосу пойафзолҳо аз Туркия. интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. асл олами либосҳои мардона. باز درباره یک نفر دیگر با شما میخوام هم صحبت شوم. شبنم رحمانیان یا شبنمی رحمانیان، شما همون نفر رو مشهور کردید یا اون نفر شما رو مشهور کرد؟ خیلی بیاید کمتر صحبت راستی کنید. گپ من نمیگویم که من اون رو مشهور کردم. خب اون هم مرا مشهور نکرده است، بلکه شبنم رحمانیان خودش از کجا هستن اصلا؟ از کدام مناطق تاجیکستان؟ دنغره. دنغره. از دنغره میباشن. اون کس таланти خوب دارن، استعداد خوب دارن. آواز فورم در تاجیکستان کم است. فالست، آواز فالست کم است، یعنی باریک آوازی مهینی که در هندو مانند باشد؟ بله هندو مانند کم است. از شبنم بسیار همین چیز میبراید، از عهده همین استیل میبراید، رویه میشود، از عهده همین رویه میبراید. آوازی خوب دارد، خودش هم حرکتش بسیار است. چند وقت است که شما با اون نفر شناسایی داره؟ 4 سال میشود. 4 سال میشود. 4 سال میشود. در بعضی صحیفه ها میدونید عکسی هر دوی شما رو میگذارن، دلچه دیگر مواد در بین شما محبت هست یا نیست؟ شاید باشد. شاید باشد. شاید باشد.
و زخم دلکم جانکم یک بار برفت تو را فریاد برفت میدان و زنین دل برم یک بار برفت تو را فریاد برفت گل و زخم دلکم جانکم یک بار برفت تو را فریاد برفت میدان و زنین دل برم یک بار برفت تو را فریاد برفت برقص ای سر بباز و داران دم گذار و سویم باز برقص ای سر بباز و داران دم گذار و سویم باز تو را پیکام زرین چادر گلدار برقص تو را فریاد برقص میدان و زنین دل برم یک بار برقص تو را فریاد برقص گل و زخم دلکم جانکم یک بار برقص تو را فریاد برقص میدان و زنین دل برم یک بار برقص تو را فریاد برقص شوم همدم و امراضی تو صدقه شوم اشوه و ارنازی تو شوم همدم و امراضی تو صدقه شوم اشوه و ارنازی تو دلبری آلفته تنازی تو دلبری آلفته تنازی تو در همه دم یاری سر افرازی تو در همه دم یاری سر افرازی تو یارکی جان به حالی زارم بینیگرد افتاده به پیشکی تو کارم بینیگرد یارکی جان به حالی زارم بینیگرد افتاده به پیشکی تو کارم بینیگرد من غیر تو بر دلم ندارم حوثه من غیر تو بر دلم ندارم حوثه بر این دلی خسته و فیگارم بینیگرد بر این دلی خسته و فیگارم بینیگرد کاش شوم همدم و امراضی تو صدقه شوم اشوه و ارنازی تو کاش شوم همدم و امراضی تو صدقه شوم اشوه و ارنازی تو دلبری آلفته تنازی تو دلبری آلفته تنازی تو در همه دم یاری سر افرازی تو در همه دم یاری سر افرازی تو شما در اویله صنعتکار با فیرم به دنیا نامدید؟ نه راستی گپ مادرم آوازی خوب دارن به نهایت آوازی خوب دارن لیکن نمیخونن اون کس تنها در خانه در وقتی اوقات پزی در وقتی خوراک پختن و در وقتی یکی هیجانشون یکی الهامشون میبوید در خانه میسرایان حتی در خانه استودیو داشتم یک دو سه سرودی پیشتر رو تا بادی سبا و آنها رو در خانه زپیس کرده بودم آوازی مادرم رو تلنتی خوب دارم نه که در وقتش نموندم که حافظه شوند مثال شوند بابویش منم بله بابون نگذاشتم فهمو امروز مادر شما چی کار هستن؟ کار میکنن؟ دکتر هستم طبیب؟ بله میدونید شاید این گونه حالت تاکنون نشده باشد یعنی تاکنون شاید یگان همکسبی من از شما انا همین رو خواهش نکرده باشد حاضر شاید کی میدارد شاید مادرتون ما رو تماشا کرده است من با کامera نظر اندازیم چشمی مادرتون سوی شما است و چشم شما سوی مادرتون یگان چیزی که در دلتون هست و کایها میخواستید که همین سخن رو برایشون بگویید ولی میشه حالتو که شرم میداره من بله انکنون یگان چی گویید مرحمت نه مثال من شرمم نمیدارم مثال در خونه من راستی گپ مادرم رو کم میبینم از بس که مادرم در خوجان کار میکنن اما در اسماعیل جون برای چی اشک در چشمانتون حلقه زد من حیران نه اشک شدی باشد شاید انیق بله
ман ин гуна ҳолатро бисёр дидам, вале дар таҷрибаи кори ман, дар таҷрибаи кори шахсиам бори аввал аст ки мусоҳиби ман вақте ки ман дар бори модараш ҳарф мезанам, ашк резон. Сабаби ашкро чӣ гуна баён мекунед Исмоилҷон? медонам паси парда мушкилиҳои зиёд дар ҳамаи мо ҳаст. Мо ҳамамон ба саҳна мебароем, механдем, табассум мекунем ва бисёр нафарон фикр мекунанд ки мо дигар ягон муаммо надорем. рости гап ба модарам рости гап хеле бисёрам гап дорам. Чӣ? Марҳамат, гӯш мекунем. Мо вақти зиёд дорем ки дарди дили шуморо гӯш кунем. дарди дили ман чи аст? ё доред замоне ки шуморо ба мактаб мебурданд? модарам маро калон кардам. Бале. меҳре ки модар додан, падар вай меҳра дода наметавонад ва надоданд. мавзи шумо дар бораи модар гап зад, як сабти видеоклип ба ёдам расид. аз бас ки ҳамин шояд ашкам не ашки шодӣ аст. Хоб. чӣ гуфтани дорӣ гуфтед. дар ҳамон вақт як кӯдакак дар сайти иҷтимоӣ дар инстаграм тамошо кардам. як кӯдак бо тамоми ҳаяҷон як гулро мебураду ба фикрам зодрӯзи ҳамон кӯдак аст. чӣ хеле ҳаст ки гулро мебурад, мама я рад что я счастлив что ты меня родила, меган. баъд гулро ба тарафи модараш медиҳад, модараш ашк мерезонаду ба модар, на танҳо барои модари худам, ба тамоми модарони дунё гуфтаниам ки доимо сарсабз бошанд, доимо чӣ хеле ки мисли гул ҳастанд, ҳамин хел бимонанд ва аз фарзандони худашон дур нашаванд. ин ҳамон навор буд ки ҳозир ашки шуморо овард? бале. яке аз назарам гузашт. ин ашкам нест ка рости гап. давом медиҳем. бале. меҳри модар албатта дарьё аст, яъне ки нотамом аст ва албатта модарони мо ҳамеша дар ҳаракати он ҳастанд ки фарзандонашон хушбахт бошанд, вале мо фарзандон гоҳо ҷавонӣ мекунем ки ба қадрашон намерасем, вале муҳаббате ки онҳо ба мо медиҳанд ягон нафар ба миллионҳо, ба миллиард маблағҳо ба мо дода наметавонад. албатта. биёед барои модарон як тарона шавад аз тарафи шумо. مادر برفت و این دل من پاره پاره شد شب‌های روشنی چه عجب به ستاره شد مادر برفت و این دل من پاره پاره شد شب‌های روشنی چی عجب به ستاره شد مادر تو رفتی خار شدم بشنا کسان مادر تو رفتی خار شدم بشنا کسان جایم زم بین مردم دل بکران شد شمهای روشنی چی عجب به ستاره شد مادر بهشت زندگی
ویران شد شبهای روشنی چه عجب به ستاره شد مادر برفت و این دل من پاره پاره شد شبهای روشنی چه عجب به ستاره شد. безор модарои мо ҳеҷ гоҳ нараванд, ҳамеша дар бари мо бошанд ва ҳамеша соябон, догӯй, маслиҳатдеҳи мо фарзандон бошанд. саломат бошед. исмоилҷон, як бор шунида будам, намедонам ки ин асос дорад ё не. исмоилҷон дар шаҳри хуҷанд барномаи консертӣ мондаасту ҳамагӣ 7 нафар омада бошанд. Ҳамин асос дорад ё не? дар кохи рӯдакии шаҳри хуҷанд. дар кохи рӯдаки шаҳри хуҷанд ҳатто дар инстаграм сабти видеои дорам. дар онҷо зал пур шуда буд. Ягон бор дар консерти ман 7 нафар наомадааст. Доим даруни толор пури одам буд. Ва консерт соли 2017 буд. 2017-2018 саршавиҳояш буд. Бо услуби мегӯям чӣ хел мегӯям зинда. Консерти зинда монда буд. Бале. Холоса толор пур буд. Ягон бор ин гуна ҳолат ин гапҳо шояд ягон ки сохта бошад ё ягон чӣ бошад. Сабти видеои дорад. Мисол ба гуфти Расул доказат кардан метавонад, исбот кардан метавонад. як чиро донистан мехостам. ҳамин худи шумо сабаби машҳур шуданатонро дар чӣ мебинед? чӣ боис гардид ки шумо машҳур шудед? медонед бисёре аз ҳамкасбони шумо медонед чӣ қадар маблағ харҷ мекунанд ки машҳуриро ба даст оранд. шумо дар YouTube дар хитанам машҳур ҳастед. ман иқрор ҳастам. дигаронро намедонам албатта. Шумо чӣ хел қабул мекунед маро мисол? Маро чӣ тавр? биёед аввал ман фикри шуморо гӯш кунам. Не, аввал ман мехоҳам ки шумо ба саволи ман ҷавоб гӯед, ман мегӯям. вақте ки шумо ва Фараҳманд рӯи саҳна баромадед ё оғози пешниҳоди таронаҳо шурӯъ шуд, ин гуна равия набуд аз назари ман. ин як. дуюмаш ин ки аудиторияи шумо, яъне онҳое ки шуморо гӯш мекунанд, бештар дар торнамоҳо фаъол ҳастанд дар YouTube, дар шабакаҳои иҷтимоӣ. ман дар ҳамин медонам. худи шумо дар чӣ мебинед? рости гап ин равия мегӯянд, чӣ мегӯянд, стил. равия. равияе ки ин суруде ки оҳанги дили зорро хондем, ин равияи худам мебошад. ба кулли равияи шумо? Бале. номи ин равияро рептрадо монда будам ман. Рептрадо. худатон номгузорӣ? Бале, рептрадо мондам. яке бо Фараҳманд шиштем. мисол ман пеш аз ҳамроҳи Фараҳманд хонданам, бо як бародарам ҳамсинфам, ҳам бародари наздикам буд. якҷоя мехондем, як группа доштем. як гурӯҳи Chicago Boys ном дошт. бисёр ранги анамин оҳанги дилизор, равияи оҳанги дилизор, ҳам реп буд дар он ҷо, ҳам оҳанг. мисол ин ҳама исбот карда метавонам солҳои 2014, солҳои 2013 ман бо ҳамаи равияҳо мехондам. яке бо Фараҳманд якҷоя шудему, як рӯз дар студия нишаста будем, дар он ҷо биё гуфт номи ҳамин стила рептрадо неву рептарона мемонем. ина Фараҳманд пешниҳод кард? бале, ин рептрадо яъне ҳам рептарона ҳисоб мехӯрад. мисол дар дигар давлатҳо буд, дар Тоҷикистон набуд. дар Тоҷикистон набуд. яъне шумо асосгузори ҳамин равия шудед? ман ҳамин хел фикр мекунам, ҳамин хел мегӯям ки ман ҳамин асосгузори ана ҳамин равия мебошам. беҳтарин. хуб, вақте ки шумо бо Фараҳманд дар якҷоягӣ тарона эҷод мекардед, ҳамон муддат чанд тарона рӯи кор омад дар якҷоягӣ бо Фараҳманд? фақат оҳанги дилизор ё ки бо дигар? бо бисёр буд. оҳанги дилизор 2, оҳанги дилизор 3 бисёр карда будем, лекин номгузорӣ накарда будем.
таронаҳоро номгузорӣ накарда будед? накарда будем ки аз мупайнд хай. тақдиру насиб будааст. хуб боз ба ин мавзӯъ чуқур намеравем. ман фаҳмидам шуморо. хуб мегӯянд ки такрор модари дониш аст. як чизе ки мо дӯст медорем, агар такрор ба такрор ҳамон корро кунем ё ҳамон таронаро гӯш кунем, ба дили кас намезанад ё ба меъдаи кас намерасад. биёд ҳамин оҳанги дилизорро як бор сароед. кайҳо инҷониб мо ҳамин таронаро гӯш накарда будем. Dili marat ozit name doni ozintin dankin joy oy mara name fame me donum madazori siri dil taname gui me donum beqarori tamadara mena dori shavodantay boron raftestamoy ista fikr khayol ista mekanum darda nigok guli man me khonum bala Maryam Israel شری ما برای تمدم آزیده باری ما میمونیتون نفسی آخیرون دپسی و بلندی و زندگی مرا تو قلمون دورقی خیال و منویسون بخونی دیر از آن بیمارفم به تو بودن مشکل یادی همه روزای با تو بودن ایمان نگای مدوری و نمکنی یاد من قسم بخورم که با هیچ که ندارم عوض با یادی تو میمیرم تا آخر نفس آهنگ دل زاری من زخمی تنت شود پیراهنی خونینی من برات کفن شود روز نظر کنی تو بر سنگی مزاری من افسوس نیابی و مرا و گردی زاری من саломат бошед. ҳеҷ гоҳ овозатон хаста набошад. شما هم نیز که عزیز خسته نباشید از خودی خوجان خستید اومدید به اینجا бале خدا من برای ریکورد کرد شما با بگذار راوی میشودم به فکرم راوی با گفتی انگلیسا نمبر 1 باشه ҳазор раҳмат. дар давоми фаъолияти шахсии ман исмоилҷон аввалин нафаре аст ки ҳамин суханро мегӯяд. ин аз сидқан исмоилҷон? бале бовар кунам? бале саломат бошед. манам таманнои онро мекунам ки шумо ҳам дар раддаи аввалини санъаткорон бошед, дар қатори аввал бошед. ман умедворам ҳастам ки бо пешниҳоди баъзе саволҳо шуморо хаста накардем, ба меъдаи шумо нарасидем, ба меъдаи бинандаҳо нарасидем. пешниҳоди савол ин рисолати мо аст, вазифаи мо аст ва ман фикр мекунам ки ҳам исмоилҷон ва ҳам бинандагони мо дуруст қабул мекунанд. барои шумо раҳмат. умедворам ҳастам ки ин охирон суҳбати ману шумо нест. аз ин пас шумораш боз ҳам меафзояд.